Nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 aho twongeye kugaruka rero muri kwa mbere mu by'ukuri kugira ngo turebe amwe mu makuru agezweho ko bitoroshye mw'abantu mwe ariko kandi nanone ni bimwe bavuga ngo biryoha biryana ku rundi ruhande. Gusa igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kuba mu by'ukuri bashyira hanze amakuru akomeye cyane. Mu by'ukuri nsaba ko buri mwari wese rwose ukurikirana amakuru cyangwa se ukunda ibijyanye n'amakuru ataza gucika iki kintu. Nibyo turaza kubabwira rero amakuru akomeye cyane ajyanye n'ibigaruka ku itsinda rikomeye cyane ryaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ribanza kunyura mu Burundi, kuri ubu rikaba ryamaze kugera mu gihugu cya Tanzania. Bari kuganira ibiki n'iki kigambiriwe nyuma yuko ibihugu bitatu bigaragaje ko bifite icyo twakwita ubutatu butagatifu, cyangwa se mwe bavuga ngo mu by'ukuri amashyiga atatu atavuyemo umwe nitwarya. Nibyo Tanzania, Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugaragaza hano. Ariko kandi none turaza kureba ikigambiriwe mu by'ukuri muri aya makuru akomeje kumenyekana kuri izi ngingo za Tanzania, Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi muri amakuru nza kukubwira ibijyanye mu by'ukuri na raporo ikomeye cyane yashyizwe hanze ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Burya ngo mu by'ukuri hari impamvu nyamukuru ituma intambara ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ube hafi wa muntu we mubwire iby'iyi mpamvu. Si ibyo gusa, intumwa zikomeye cyane ibi ngibi sinzi ko uwo bita Colonel Nangaye Buro aza kubyakira, ariko tari nizera ko byamaze no kumugeraho, ahubwo sinzi uko yabyakiriye. Abaturutse Masisi, abaturutse Beni, abaturutse Goma, mu mujyi wa Goma, aba bantu rwose bose ngo bageze Kinshasa bajya kuvuga mu by'ukuri imyitwarire, bajya kuvuga amayeri, bajya kuvuga imiyoborere ndetse mu by'ukuri nuko M23 ihagaze muri ibi bice. Bivuze ngo ubwo n'amakuru y'uyu mutwe yamaze kugira iki, yamaze kuba ahagera hafi aho ngaho. Rero ngiye kukubwira amakuru akomeye cyane ajyanye n'imirwano yiriwe ku munsi w'ejo mu Minembwe. Murabizi ko bita Mukoko, ikintu bita drone mw'abantu mwe cyaragiye gikora akazi gakomeye cyane. Si ibyo gusa, nifashishije imvugo ya Kapiteni Sylvain Bijano, umuvugizi w'akarere ka gisirikare ka 33, ndakubwira ibyabereye aho bita Point Zero ahangaha za Nyambunguma, ahangaha ni muri Fizi. Ubwo abahazi murahazi, abatahazi namwe mwegere hino ndetse n'abahazi mwegere hino. Mu by'ukuri mboteshe kuri uyu muriro, ariko mwebwe kuko mutawegere ntabwo uza kubatwika. Ariko kuba wegereye mw'abantu mwe ngo ni umuriro w'itanura, ni bimwe bita amazuku. Mu by'ukuri ngo ibishashi by'umuriro birimo biraturuka mu kirere bigwa ahangaha muri utu duce. FARDC yigambye guhagarika ibitero by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi amakuru avuga ko ibice noneho kuri ubu ngubu birimo Baraka, ibice by'ahangaha bizenguruka Uvira ndetse n'indi myanya igiye itandukanye birimo birakontororwa kandi bigenzurwa n'abarimo Tanzania. Tanzania mw'abantu mwe yabaye Tanzania. Ko muvuga Tanzania bivuga ko ngo na Afurika y'Epfo iri mu nzira ngo igiye kuba yahagera. Biragenda bite mw'abantu mwe? Ibyo byose urasabwa kutaza kujya kure y'izi mikoro za Free John Info kugira ngo dukomeze kugenda tubana hagati aho ngaho. Rero nshimira abantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri John Info, ariko nkanabasaba rwose mu by'ukuri munyarukire kuri Barore TV1, urandika @Barore TV1 cyangwa se urebe kuri urubuga rwacu. Urebe mu by'ukuri tuba twanayiguterekeyeho nayo uraza kuyireba, inyuramo amwe mu makuru akomeye cyane kandi nizera ko bamaze kuhagera mu bizi. Ariko no kuhagera ntukande subscribe nyaboneka, mu by'ukuri mubikore dukande subscribe ndabasabye rwose. Mu by'ukuri kandi nugerayo ushyiremo imitima muri comment, turahita tubona ko wavuye ahangaha kabisa, ari nabyo twagiye mu by'ukuri dukunda cyane. Ndabasuje rero mwese mudukurikirana mu bice bitandukanye muhereremo i Burundi, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Mukurikirana abataramu n'abataramukazi kabisa. Ngira ngo murabizi ko Bosco umutaramu mukuru batwigana, ariko cyangwa se bagiye batwigana, ariko umutaramu mukuru ari Bosco. Ngira ngo icyo kintu cyo ntawe tugisiganira. Hanyuma rero namwe mu by'ukuri ndabizi ko muri abataramu bakuru kuri morale ya danger ndetse n'imva mutima zikomeye cyane
tuza hano dutera agatebe twimataturo tudondosha. Abatarajya muri groupe yacu WhatsApp, link mba nayishyize muri comment, nyaboneka nibagirwe gusharinga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka mpere kuri aya magambo akomeye cyane amaze kuba yatangazwa kabisa n'igisirikare cya leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uburyo bigambyemo. Niba ndabivuga kwigamba, niba ndabivuga gutanga amakuru, mu by'ukuri buri umwe araza kubyakira uko abyumva, ariko kandi nanone ibitangazamakuru byo biravuga ko habayeho kwigamba. Ibindi bikavuga biti leta, mu by'ukuri ingabo za leta zatsinze igitero cy'abitwaje intwaro ba 23 mu misozi miremire ya Uvira. Ahangaha rero niba tugeze ahangaha none tuba tugomba gutuza tukagenda muri operasiyo 5 kuri 5. Lawrence Kanyuka muramuzi, uyu avugira icyitwa AFC mu by'ukuri, cyangwa se avugira inyeshyamba za M23 by'umwihariko mu rwego rwa politiki. Murabizi ko bita Wiringoma avugira uyu mutwe binyuze mu rwego rwa gisirikare, ko Lawrence Kanyuka ku rwego rwa politiki aba hari cyane. Uyu mugabo rero ejo ntabwo yatanzwe, niwe wa mbere wavuze yuko ibitero bya FARDC ngo byabashegeshe hariya. Abandi bati ni TPDF igisirikare cya Tanzania, abandi bati se ko biri guhagurukira i Burundi. Ari bimwe navugaga nti ubutatu burimo buraza ahangaha, turaza kubwita bwa butatu butagatifu mw'abantu mwe. Sasa rero uko ibintu bimeze ku munsi w'ejo, indege ntumbaze ngo ni za Tanzania, ntumbaze ngo ni za FARDC, ntumbaze ngo ni za FDNB, menya ko izo ndege zahagurutse kuri kote FARDC, kandi ubwo murabaza bahabarizwa na Wazalendo ntimubibagirwe. Zarahagurutse rero, ariko amakuru maze gutangarizwa ahangaha ndetse amaze no gutangazwa n'ubuyobozi bw'igisirikare cya leta ya Kongo, burya bavuze ko ngo ubutasi bwabo kugeza kuri uyu munsi buri gukora ku rwego ruhambaye, ndetse ibyo AFC M23 arimo ikora mu by'ukuri ngo byose imipangu yabo yose ku munsi w'ejo bari bayifite 5 kwa 5 cyangwa se 100%. Uti byaje kugenda bite rero? Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku munsi w'ejo ubwo twari ku wa mbere zashoboye guhagarika ndetse no gutsinda ibitero byagabwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zibarirwa mu cyitwa AFC. Ngo ibi bitero bikaba byari bigamije kwigarura tumwe mu duce two muri teritwari ya Fizi mu misozi miremire nanone yo muri Uvira, ndetse n'utundi duce tubarizwa hano mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagera ahangaha nkakubwira ko ngo burya AFC M23 gushakisha inzira yo kwerekeza Crimea, ariko kandi nanone ngo iyi Crimea ikaba yabaye kimwe mu byatumye TPDF igisirikare cya Tanzania kimanuka, kuko ngo Crimea hari muri intara ya Tanganyika ngo bafite abanyatanzania bafite imishinga ikomeye cyane, kandi kuva ari bugufi ahangaha werekeza Tanzania, ngo Tanzania ikaba ishaka gukumirira kure, itifuza ko ibibazo biri hano mu burasirazuba bwa Kongo nayo byatangira kwigeraho, kuko mu by'ukuri ikavuga iti twabonye ko ari ikibazo kitoroshye nyuma yo kubisasu biguye Burundi. Ati rero ntabwo twe dushaka ko hari umuturage n'umwe uzahura n'ikibazo, bityo igisirikare cyacu nkuko twabyemeje kigomba gutabarira hafi. Burya ngo Crimea, gukora kuri Crimea ni ugukora mu jisho rya Samia Suluhu Hassan ndetse n'abanyatanzania bose. Ngaho rero nkuko byatangajwe nanone na Kapiteni Sylvain Bijanu, uyu ni umuvugizi w'akarere ka gisirikare ka 33, ati FARDC bari mu gace kaho bita Nyambunguma, ahazwi nka Point Zero, ngo bagabweho ibitero n'imitwe yitwaje intwaro irimo twirwaneho AFC M23, ariko ngo bitwikira muri twirwaneho, ngo aho bavuga ko mu by'ukuri kubera amakuru y'ubutasi. Uwo ni Kapiteni Sylvain Bijanu, ngo kubera amakuru y'ubutasi kandi yizewe yari yabanje kubageraho, ngo FARDC bari biteguye, bityo bakoze ikintu bita gutega ambush, ariko bo nabo ngo barabyita kwirwanaho, ngo kandi byakozwe mbere y'igihe. Ubwo wakubitira ahantu bita mu mirengo bitazamuko ko wakwibuka ibyahavugiye ku munsi w'ejo, ugahita wumva ko umugabo Kapiteni Sylvain Bijanu atabeshya habe na gato, koko abasore ba FARDC mw'abantu mwejo bari biteguye ikintu bita urugamba. Burya ngo ahangaha Mikoko no mu duce tuhegere, kuko siteho honyine gusa, ngo drone zaraje izandake za FCM 23, ngo bagira batya mu by'ukuri cyo bakoze nta kindi
ngo barazirashe, hari n'abo zagwiriye, hari abarashwe bari kuvamo, kuko uyu nguyu nanone kapiteni Sylvain Bijano avuga ko ngo hano Point Zero Nyambunguma ngo bitewe n'ibyo bahakoreye mu by'ukuri batabashije kubara. Ni nako bimeze no muri ibi bice n'ubundi. Ari nayo mpamvu ngira ngo uko mwabyumvishe ntabwo yigeze atangazwa umubare, nta nubwo yigeze avuga wenda ngo bagereranye ngo n'uyu nguyu, oya, kubera ko urumva kame mu drone iyo irashe ntago isubirayo kujya kureba, cyangwa se n'urimo kuyikoresha ntabwo ashobora kureba ngo avuge ngo turashima ari ngana gutya, ntabwo byoroshye, kereka byibuze urugamba rwabashije kuba ku butaka abasore bakanyarukirayo. Kandi FARDC sinzi ikoranabuhanga niba riri kuzanwa na Tanzania, ariko aba basore barimo gukoresha cyane za drone. Ibi bintu narabibonye ubwo perezida wa Israel yari amaze gukandagira kuri ubu butaka, nibwo byatangiye gukora, bamwita Isaac, irindi ntabwo ndi kuryibuka, ubwo umuntu aza kurishaka. Kapiteni Sylvain Bijano agira ati umwanzi yatekerezaga ko azadutungura, nyamara twari twamwiteguye. Ingabo z'igihugu zifite imbaraga kandi ziri maso zahise zisubiza inyuma igitero, zitera igihombo gikomeye ku barwanyi babanze. Ngira ngo uri kumva aka kantu kapiteni Sylvain Bijano yavuze. Aya ni amakuru ari hanze, icyo kintu tucyumvikano, cyangwa se mu by'ukuri mbibabwire, aya ni amakuru ari hanze, ntabwo ari ibintu ndimo ndahimba. Kapiteni Bijano agira ati rwose twateye igihombo gikomeye ku barwanyi babanze. Ubwo urumva iryo jambo iyo rivuzwe icyo riba rishatse kuvuga, tutiriwe tujya no mu magambo menshi cyangwa se dusobanura byinshi, tunyura hepfo tunyura ruguru. Urumva icyo yarashatse kuvuga, ngira ngo mwese ndabizi ko hano nta numwe ukurikirana rwose Region Info udasobanutse cyangwa se ngo asobanukirwe. Umuvugizi w'akarere ka gisirikare ka 33 yongeye ko ngo imibiri myinshi y'abarwanyi basize ubuzima yasigayeho imirwano yabereye ndetse n'ibitero, ngo ibi ifoto yaho ngo aramutse yibonye yaba baguye muri ibi bitero, ngo iragaragaza ubukana bw'intambara yabaye cyangwa se ikigero imirwano yari iriho. Ngo ibi byabaye nyuma y'uko kuva ku wa gatanu ushize hagendaga hagaragara ibikorwa bikemangwa ngo rwose AFC M23 na Twirwaneho ngo bagiye bagaragaza ibimenyetso byo gutera. Ibyo ngo byatumye igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyifashishije n'ubutasi bwacyo, abo bita banda kava, ngo bagiye batohoza amakuru baza kumenya n'umunsi n'isaha n'itariki y'igitero. Ngo ariko kandi ngo ibyakorwaga n'iru ruhande ngo byacaga amarenga, kuko ngo habayeho no kwiyongera kw'ingabo z'umwanzi. Uwo ni Kapiteni Sylvain Bijano ukivuga, mbikwibutse cyane cyane mu majyepfo y'umujyi wa Uvira ndetse ngo naho bita Nyambuguma muri Fizi. Twatangiye tuvuga amajyepfo ya Uvira habaye akantu mw'abantu mwe. Kapiteni Bijano yongeye kwemeza ko FARDC barimo kurinda ibice byose bishoboka, ariko kandi ahakana ibivugwa na M23 ko bari kugira uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bwibasira abaturage cyangwa se bari kugaba ibitero atuye n'abaturage. Ubwo anasubiza ku bivugwa na Lawrence Kanyuka Mikoko aha mu Minembwe, ngira ngo ubwo murabyumva cyangwa se nukumviraho. Sasa rero kadukomeze n'andi makuru akomeye cyane. Ndashaka kwita mbinjiza muri operasiyo ikomeye cyane iri kuba hagati y'u Burundi, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania. Mw'abantu mwe, ibi bihugu ntago byoroshye, biri gukina icyo bita diplomasi international cyangwa se diplomasi politique yo ku rwego mpuzamahanga. Itsinda rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo rishinzwe ubutabazi tariki 11 ryageze Dar es Salaam muri Tanzania. Iri tsinda rikaba ryageze Dar es Salaam muri Tanzania rikubutse Bujumbura, rikaba ari cyo cyiciro cya kabiri, rikaba ryakoze icyiciro cya kabiri cy'urugendo rwaryo nyuma yo kunyura mu Burundi i Bujumbura. Iri tsinda rikaba riyobowe n'abaminisitiri bakomeye cyane b'abacabwenge kandi b'abahanga. Bikavugwa ko ngo hari n'irindi tsinda rinini riri kumwe nabo. Minisitiri w'igihugu ushinzwe imibereho myiza, ubutabazi n'ubumwe bw'igihugu ari kumwe nabo. Eva Baziba Masud,
bari gufatanya na Minisitiri wungirije ushinzwe ububanyi n'amahanga Francophonie ndetse n'abanyekongo baba hanze y'igihugu Crispine Mbadu Fanzu. Uru rugendo rwateguwe ngo hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'inyeshyamba za FCM 23 bavuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda. Ngo intego nyamukuru ni ugutanga ubufasha bwihutirwa ku baturage b'abanyekongo bahungiye mu Burundi ndetse no muri Tanzania, cyane cyane mu mujyi wa Kigoma. Ubwo muri Tanzania naho bita hehe? Kigoma. Ni mu gihe mu by'ukuri Eva Baziba yatangaje ko mu Burundi abarenga 67,000 b'abanyekongo bahawe inkunga ya leta ya Kongo aho bita Busuma. Ubwo menya ko rero unahita ubyumviraho izi ntumwa i Burundi zagezeho bita Busuma, hacumbikiye mu by'ukuri impunzi nyinshi cyane, abagera ku 67 bahabwa ubufasha bw'ibanze. Agaragaza ko ari ikimenyetso cy'ubumwe n'ubufatanye bw'igihugu kigamije guhumuriza abahuye n'ingaruka z'intambara. Yongeye ko leta itazigera ireka gufasha abaturage bayo kandi ko ikomeje gushyira imbaraga mu biganiro mpuzamahanga byo gushaka amahoro Doha ndetse na Washington kugira ngo amahoro agaruke vuba. Ku bwa HCR ishami rya Loni ryita ku mpunzi, ngo ikibazo cy'ubutabazi kirakomeye cyane mu Burundi, aho kuva mu Kuboza abantu barenga 84,000 baturutse muri Kivu y'Amajyepfo bahahungiye. Ubu abarenga 200,000 b'abanyekongo nibo bamaze kugera mu Burundi, aho bacumbikiwe hararengeje ubushobozi rwose. Ngo amazu y'ubwiherero n'imiti bikaba bidahagije, bigashyira abantu mu byago byo kwandura indwara nka kolera ndetse n'iseru. Nubwo Burundi bwashyizeho ikindi kigo gishya aho bita muri Bweru cyangwa se Ruyigi kugira ngo bugabanye umubare w'abari bari mu bigo byari byuzuye, imibereho y'impunzi iracyari mibi kuko abenshi baryama hanze, ntabwo bafite amahema, bagahangana n'imvura ndetse n'ubukonje. Akaba ariyo mpamvu leta ya Kongo ihagurutse ikavuga iti aba baturage bahunze ni abenegihugu bacu n'abanyagihugu bacu, reka tugende tugire byibuze tubahe ibishoboka nk'uko bigaragara. Ubu bakaba bageze rero mu by'ukuri za Kigoma, bagera ahangaha mu Burundi aho bita za Ruyigi, aho hose urumva ko ritsinda muri ragenda rinyarukirayo, rigenda gake gake rigenzura rireba uko byifashe. Ngira ngo murumva ko ari ibintu bidasanzwe uko iri tsinda riri kugenda rikagera muri izi mpunzi, rikaganira n'abanyagihugu b'ibihugu byahongeyemo abanyekongo ndetse bagatanga n'ubufasha, bikagaragaza icyo bita mu by'ukuri imibanire mpuzamahanga myiza Repubulika Demokarasi ya Kongo ifitanye n'ibihugu by'ibituranyi bimwe na bimwe, kuko hari aho bitifashe neza. Bikagaragaza mu by'ukuri ko ibi bihugu biri no gutabara Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo icyo twakwita international cooperation kirimo kiratanga umusaruro, kuko n'ubutabazi kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kububona. Kamemu TPDF iri mu kazi muri Kivu y'Amajyepfo, mu by'ukuri FDNB iri mu kazi muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo TPDF ije itinze, ariko nyuma yo kumenya ko ngo ibibazo burya nibigera Kreme bakabona ko nabo bishobora kuzabagira ingaruka n'imishinga bafite, biyemeje gutangirira Fizi, Uvira, za Baraka hose, bavuga bati wapi, kuko ubu ngubu amazi yo mu kiyaga cya Tanganyika arafunze kugira ngo ubwato bube bwabasha guhaguruka rwose ahangaha za Uvira ku byambu byaho. Nibyandi bavuga bati birasaba umugabo agasiba undi, wazanindo barakontorora, FARDC barakontorora, abarundi barakontorora, TPDF irakontorora icyo gisirikare cya Tanzania. Mw'abantu mwe ndakubwiza ukuri ntabwo byoroshye. Mu gihe rero bimeze gutyo, biravugwa ko ngo Kinshasa ishobora kuba ifite intasi zitabarika mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za FCM 23, ndetse kandi icyatunguranye ni uko amakuru ari gutangwa ku mugaragaro. Abaturutse Beni ho ngira ngo murabizi ko ni naho himukiye ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru. Guverineri waho Samo Kakure agenzura rwose, ni Lieutenant General, hagati aho ngaho arimo aragenzura uko ibikorwa byifashe. Abaturutse Beni, abaturutse Goma murabizi irayoborwa na FCM 23, ariko hari abavuyeyo bagiye Kinshasa. Nyamara bikavuga ko ngo uyu mutwe wagiye mu by'ukuri wugarara rwose ku buryo abaturage Masisi naho hari abavuye yewe. Itsinda ry'abaharanira inyungu z'abaturage muri za societe civile bavuye Beni, Goma ndetse na Masisi bakaba bakiriwe Kinshasa na Minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubufatanye bw'akarere bita Fulbert Anzurini, ngo bari bitwaje ubuhamya butaziguye buturuka mu duce twigaruriwe n'inyeshyamba za FCM 23 bivuga ko zishyikiwe n'u Rwanda.
ngo aba bahagarariye za sosiyete sivile baje kuburira abayobozi cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu ku gukomeza kuzamba k'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo baje gutanga amakuru y'imimerere y'uko byifashe. Baraturuka mu duce twibasiriwe n'ubwicanyi ndetse n'ahahohotewe. Aba baharanira inyungu z'abaturage ngo bagaragaje ubuzima bwa buri munsi burangwa n'ubwoba, kwimurwa ku gahato kw'abaturage ndetse no kubaho mu bukene bukabije. Bamwe muri bo bavuze ko batewe ubwoba, abandi bagahatirwa guhunga imidugudu yabo bazira kwamagana ukwigarura ibice bimwe n'inyeshyamba za M23 cyangwa kwanga kwifatanya nazo. Bivuze ngo biranashoboka ko aba bajyanye n'ibimenyetso simusiga ibi nibirabuka bigeze mu maboko y'impuguke cyangwa se aba expert ba Loni, biraza kuba bibi kuri AFC M23 rwose. Ni inkuru itari nziza. Mu biganiro byabaye ikibazo cy'uturere tugenzurwa na M23, AFC M23 yagaragaje mu nyenge zikomeye. Aba baharanira inyungu z'abaturage banenze imisoro n'amahoro ku baturage, bavuga ko itemewe n'amategeko kandi y'umurengera igashyirwa ku baturage basanzwe babayeho nabi, ibyabo byarangiritse bamaze igihe mu ntambara. Nk'uko babivuga ngo abaturage bahatirwa gutanga amafaranga menshi, ngo rimwe na rimwe usanga hari atanga umusoro wa 45 by'amadolari 45 y'Amerika ku muntu umwe. Ibaze nk'uwo musoro gusa kugira ngo babashe gutura cyangwa se kugenda. Ngo iyi misoro ikomeretsa cyane imiryango y'abimuwe idafite inkomoko yamye ndetse y'amafaranga. Nuvuga ngo hari abantu bavuye mu duce tumwe na tumwe turi mu rugamba rukomeye bazanga, ugasanga baramutse basabwa amafaranga rwose ngo biba ari igikomere. Itsinda kandi ryashimangiye ko ikibazo cy'ibitero bikomeje kugabwa n'inyeshyamba za ADF muri Grand Nord cyangwa se muri Kivu yo hagati, mu by'ukuri nabyo ngo bitoroshye. Ubwo bavuga bakomoza kuri Beni. Nuvuga ngo situation yose bayishyize hanze. Uyu mugabo rero Frebe Anzurini akibakira akomoka mu burasirazuba bw'igihugu kandi n'ubundi wahoze ari n'umwe mu bagize imitwe y'abaturage, yagaragaje kwitaho cyane ubuhamya bwatanzwe cyangwa se yagerageje gutega amatwi aba bantu baturutse muri bice bya Masisi, ahazagoma ndetse na za Beni. Yumva akababaro kabo, yumva uko bimeze, yemera uburemere bw'ibibazo, asaba ko habaho gukanguka kw'abantu bose ku byo yise igitero kigabwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bwa Minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubufatanye bw'akarere, igisubizo kirambye ngo gishingira ku kwihuza kw'abaturage bose hatitawe ku cyari cyo cyose. Ati rero nibyo byatanga igisubizo kirambye, ndetse nabyo yakomojeho cyane atanga umwanzuro nyuma yo kumva ubuhamya bw'abaturutse mu bice bigiye bitandukanye mu by'ukuri nk'uko bivugwa. Reka rero tunyarukire no kuri raporo. Hari raporo yasohotse ku itariki 30 y'aba expert, ari impamvu nakubwiraga nti ibiri buze kuva mu minwa, mu ntoki, mu bikapu bitwaje, byaba nakwita mu by'ukuri ngendaza kubita ko bari ntasi, kuko bane nabo ntasi zikomeye cyane, baturutse za Beni na za Goma ndetse na za Masisi bajyanye raporo y'ibiri kuhabera. Ntabwo biza koroha nibigera muri aba expert ba Loni. Reka wumve ibyo aba expert babashije kwihigira icyo biri gutanga. Ni raporo ngira ngo yagiye hanze ku itariki 30 Ukuboza 2025 mwaka ushize. Uyu munsi hashize iminsi kabaka muri 14 gutyo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zasobanuye neza impamvu nyamukuru ngo yaba iteza intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, iyobowe n'ihuriro rya AFC M23 rifashijwe n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko izi mpuguke zibivuga, ngo iyi ntambara si yo kwagura imbibi gusa, ngo ahubwo ni niyo gusahura ndetse no kwikubira umutungo kamere, cyane cyane amabuye y'agaciro, binyuze mu kumena amaraso y'abaturage bo muri Kivu. Ibi bikubiye muri raporo y'agateganyo yagejejwe ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Iyo raporo igaragaza ko umutekano n'ubuzima bw'abaturage mu ntara za Kivu bikomeje kuzamba. Uretse ubwicanyi n'ihohoterwa rikorwa ku rugamba, ngo ikihishe inyuma y'iyo ntambara ni ukwihutira kugenzura ndetse no gusahura amabuye y'agaciro bikomeje guhuza inyungu z'u Rwanda n'umutwe wa AFC M23. Ngo intambara ishingiye ku mabuye y'agaciro. Iyi raporo ivuga ko AFC M23 ifashijwe n'ingabo z'u Rwanda RDF
ngo bakomeje kwigarurira ahantu h'ingenzi hacukurirwa amabuye y'agaciro muri Kivu y'Epfo, bisobanura impamvu intambara yakajije umurego mu bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Nk'uko impuguke za Loni zibitangaza, ngo abasirikare b'u Rwanda bagira hagati y'ibihumbi 6,000 n'ibihumbi 7,000 bari kumwe na AFC/M23, ngo abo nibo basirikare b'ingabo zidasanzwe bagize amatsinda abiri manini bakora muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ngo kandi bagira uruhare rutaziguye mu gusahura amabuye y'agaciro. Ngo ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda bwatumye AFC/M23 igira ubushobozi bwo kugenzura umutungo kamere, ngo bigatuma iyi mitwe ibona amafaranga yo gukomeza intambara. Raporo ikomeza ivuga ko AFC/M23 ngo yabigenzura ahenshi hacukurwa amabuye harimo nka satelite, etane, coltan cyangwa se wolfram ibizwi nka tungsten, ndetse n'izahabu ziri mu duce twa Rumbishi, Nombi, Nyabibwe muri teritwari ya Karehe. Mu ntambara yo ku itariki 21 Nzeri 2025 ngo AFC/M23 nigaruriye Nzibira, ahantu hafite agaciro gakomeye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri teritwari ya Warungu. Nzibira ni ahanyura amabuye aturuka muri Shabunda, cyane cyane Casterite ndetse na Korota byo mu bice byo mu Nzovu. Ubucukuzi bw'amabuye ngo bukorwa ku ngufu z'imbunda, nk'uko amakuru y'abaturage ngo baho abigaragaza. Ngo bacukuzi b'amabuye barenga 5,000 bakorera aho bita Iromera. AFC/M23 ngo yashyizeho ubuyobozi bwayo mu bucukuzi, ikora inzego za leta ya Kongo, ishyiraho ibiro by'ubucukuzi, ikora ngo ibiro by'ubucukuzi kandi bikora mu nyungu zayo. Iyo mitwe ngo yitwaje intwaro ngo yashyizeho umusoro ungana na 30% ku giciro cy'amabuye acuruzwa, kubera kwigarurira ibyo bice hafi 1/2 cy'umusaruro wa Casterite na Korota bya Kivu y'Epfo, ndetse n'ibice birenga 2/3 by'umusaruro wa Wolfram biva mu duce tugenzurwa na AFC/M23. ngira ngo uri kwiyumvira ubucukuzi bwa zahabu nabwo bwiyongereye cyane iruhihi, cyane nyuma yo kuvumbura amabuye menshi Iromera. Hari n'abacukuzi bakoresha imashini zoroheje, bose ngo bakorera munsi y'ubugenzuzi bw'izi nyeshyamba. nk'uko iyi raporo bivuga, ngo iyo mitwe yashyizeho uburyo bukomeye bwo kugenzura ubucukuzi, igenzura ubuziranenge bw'amabuye, ikora igenzura rya buri gihe mu myobo bacukuramo, igapima ingano y'amabuye atwarwa ajyanwa gusya, kandi ikanashyiraho imisoro y'inyongera ku bucukuzi n'abacuruzi. Nubwo Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC/M23 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru i Goma, yigeze guhakana ko bafite inyungu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, iyi raporo nshya y'umuryango w'abibumbye igaragaza ukuri kudashidikanywaho ku mpamvu nyazo z'intambara yo mu Kivu. Mu gihe kirenga imyaka 30 ngo u Rwanda rukomeje kuba ahanyuzwa kandi hakirirwa amabuye y'agaciro avuye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, rukiyerekana nk'isoko ndetse n'ahacuruzwa ayo mabuye, mu gihe AFC/M23 igira uruhare rwo kuyatanga nk'utwerera nk'uyatanga nyine. Gusa tukiri ku bijyanye n'iyi raporo ndetse n'ibyavugiwemo, yaba AFC/M23 yagiye ihakana kenshi igaragaza ko idakorana mu by'ukuri na guverinoma y'u Rwanda. Ikindi bongera guhakana ibyo bikorwa bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda kandi nabo bavuga ko raporo zikorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zidafite mu by'ukuri aho zihuriye n'ukuri, ndetse ngo ibitangazwamo byose bidakwiye kwizerwa, kuko byakunze kugaragara ko ngo izi mpuguke mu byo bavuze batigeze banyarukira kuri tere ngo bumve uko byifashe, ngo kandi bagiye hamwe bahamagara mu by'ukuri bagahabwa ku mirongo ya telefoni n'abantu batizewe. Ikindi bakavuga ko kugeza kuri ubu ngubu iyi raporo mu by'ukuri hakubiyemo ibinyoma byinshi mu nyungu z'imiryango igiye itandukanye, ibihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi ngo hakirindwa kugaragaza ukuri, kuko u Rwanda rwo ruvuga ko kimwe mu bibazo bihatse iyi ntambara ari intambara y'amoko ndetse no gucamo amoko kwakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kukaba kukigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gihugu. U Rwanda kandi rukavuga ko ngo ibyo bifite aho binahuriye n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ibi bikakomeza no kuba intandaro y'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda ngo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kumenya amakuru y'uko abagize uyu mutwe witwa FDLR
ngo baba bagambiriye kurungabanyiriza umutekano w'abaturage ndetse n'abayobozi. Ibi nabyo bigatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko itizeye neza ibyo, ahubwo ikavuga ko ngo ingamba z'ubwirinzi zivugwa zaba ari ukohereza abasirikare ibihumbi kujya gufasha umutwe wa AFC 23. Ibi nabyo bikamaganwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu masezerano rero ya Washington ibyo byose bigomba gukurwaho, buri ruhande rugakora ikibangamiye urundi, hanyuma amahoro n'umutekano bigataha. Gusa ibi biracyagenda bigura intege, ibibazo biracyahari, harakibazwa umunsi, isaha ndetse n'igihe cyo gufata umwanzuro mu gukemura ibibazo. Ikindi kintu wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa kugeza kuri iyi saha, bivuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buvuga ko mu by'ukuri hagikenewe imbaraga nyinshi mu gukemura iki kibazo cy'akarere, mu gihe bigaragara ko ikibazo nyine kigenda cyaguka kikarushaho kugera no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu bivuga ko Tanzania yaba yamaze kugera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukumira ndetse no guhagarika urugendo rwa M23 rwaba rushobora kwerekeza aho bita muri Crimea, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iri tsinda rwose mu by'ukuri rya 23. Ubu rero urugamba rukaba rukomeye kandi rukomeje hagati aho ngaho rwose muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo mubimenye cyangwa se mu bisobanukirwe, urugamba rwo rumeze nabi hara muri biriya bice, ndetse biragaragara ko mu by'ukuri bitoroshye, urugamba rumeze nabi cyane. Ngira ngo mwabyiyumviye, twagiye tubigarukaho, twagiye tubikomozaho tuvuga uko byifashe mu by'ukuri muri buri gice, uko FARDC bivuga, Lawrence Kanyuka ibyo yavuze, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye afite ahuriye n'iki kibazo, yose twagiye tuyagarukaho. Hanyuma rero mbashimira cyane, mwakoze cyane kudukurikirana. Ni iby'agaciro kandi by'ingenzi gukomeza kubana namwe ndetse no kwibana natwe. Ari nayo mpamvu mu by'ukuri ngenda nsaba abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone ku batarabikora. Ikindi cy'ingenzi kandi cy'agaciro ni uko munyarukira kuri Baraka TV, Barore TV, ni Barore Bosco Official TV 1, urandika @Barore TV 1, hanyuma mu by'ukuri unyarukireyo ukande subscribe cyangwa se sabone. Hanyuma abajya muri group yacu WhatsApp namwe muraza guca muri comment ibitekerezo, inyunganizi ntimubyibagirwe, mugomba kubitanga kabisa. Ibitekerezo ndetse n'inyunganizi mugomba kuba mwabitanga. Hejuru y'ibyo mu by'ukuri baravuga ngo ni amahane, hejuru y'ibyo ni amahane. Hanyuma ubundi turaza gukomeza kugenda tureba n'ibindi uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Nimuze kujya kure cyangwa se mu by'ukuri ngo mubure. Ari nayo mpamvu mbwira abantu mukanda subscribe, kujya mukanda no kukazogera, kugira ngo mu by'ukuri mujye mubasha kubona amakuru n'ibiganiro tunyere tubagezaho 5 kwa 5. Mwakoze cyane kubana natwe, mugire ibihe byiza, mukomeze kunogerwa na gahunda ndetse n'ibyo murimo cyangwa se n'imimerere murimo. Aho bitameze neza namwe tubihanganisha, Imana n'imigisha bikomeze kugenda mu by'ukuri byibana namwe, kandi mu by'ukuri umugisha w'Imana ukomeze kugenda ubageraho. Ciao ciao, hasta la vista.